Nongeye kuguha ikaze kuri Rewo TV Entertainment, umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi rero uri kwibaza ati tugiye kuba tugaruka kuki? Uyu munsi tugiye kuba tugaruka ku nkuru yakomeje kugenda ivugisha abanyarwanda benshi muri rusange, by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Ni inkuru rero itari nziza muri Nyamukandagira, ni inkuru iri kuvuga yuko ikipe ya APR Football Club igiye kuba itakaza abakinnyi bagera kuri 5 kandi abakinnyi b'inkingi za mwamba. Ikipe rero ya APR Football Club igiye kuba itakaza abakinnyi bagera kuri 5. Abantu bakomeje kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye, by'umwihariko bino bibazo bigera kuri 3. Bamwe bari kwibaza batese ikipe ya APR Football Club iri buze kuba ibareka bagende, abandi bakibaza batese kubagumana bamwe batabishaka biri buze gushoboka, abandi batese izi nkingi za mwamba niziza kuba zasohoka mu ikipe ya APR Football Club biri buze kuba bigenda bite. Ni abakinnyi rero bagera kuri 5 biri kuvugwa yuko bagiye kuba basoza amasezerano bari barasinye muri iyi kipe ya Nyamukandagira, cyangwa Gitinyiro cy'Abanyarwanda, Gitinyiro cy'Abareyo. Ni ikipe ifite amazina menshi kuko ni ikipe y'ubukombe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ushobora kuba rero uri kwibaza ati abo bakinnyi 5 baba ari bande? Aba bakinnyi nibo ngiye kukurondorera ngenda nkubwira uko ibyabo bihagaze mu ikipe ya APR Football Club. By'umwihariko rero reka duhere ku mwanya wa mbere ku mukinnyi uzaba usohoka mu ikipe ya APR Football Club, cyangwa umukinnyi uzaba usoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club. Ku mwanya wa mbere tubabonaho Ishimwe Jean Pierre, ni umunyezamu w'ikipe ya APR Football Club. Umunyezamu rero w'ikipe ya APR Football Club wa mbere w'iyi kipe, Ishimwe Jean Pierre, ari mu bakinnyi nabo basoje amasezerano muri iyi kipe ya Nyamukandagira. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bibaza batese bundi ikipe ya APR Football Club biri buze kuba bigenda bite? Ariko icyo nakubwira nuko abenshi bari kuvuga bati ahubwo kuba asoje amasezerano nyine Ishimwe Jean Pierre, ati ahubwo cyari igihe cyiza cyo ku ikipe ya APR Football Club yahita ijya gushaka umunyezamu mpuzamahanga. Murabizi ko abantu benshi bagiye bavuga kuri uyu mwana bavuga bati ntago akwiriye kuba afatira ikipe ya APR Football Club yaba no mu mikino nyafurika muri rusange, ariko umunyezamu Ishimwe Jean Pierre nawe ari mu bakinnyi bagiye kuba basoza amasezerano muri ikipe ya APR Football Club. Turi kwibaza tutese ari buze kuba yongera amasezerano cyangwa ari buze kuba asohoka muri iyi kipe. Umukinnyi rero wa kabiri ushobora kuba wibaza ngo ninde ugiye kubusoza amasezerano mu ikipe ya Nyamukandagira. Umukinnyi uri ku mwanya wa kabiri bamwita Niyomugabo Claude, ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi kandi ukunzwe n'abanyarwanda benshi cyane kabisa. Uyu ni kapiteni rero w'ikipe ya APR Football Club, akaba na myugariro wo ku ruhande rw'ibumoso, ndetse no muri iyi minsi kuri uyu mwanya niwe wa mbere ukinira ikipe yacu y'u Rwanda Amavubi. Ni umukinnyi rero nawe ukomeye, n'umukinnyi ufite ibigwi. Abafana ba APR kabisa batangiye kugenda bibaza batese nituza kuba dutakaza kapiteni wacu biri buze kuba bigenda bite? Umukinnyi rero wa gatatu ugiye kubusoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club bamwita Niyigena Clement. Ni umukinnyi wakomeje kugenda avugisha abantu benshi kuko ni umusore uri very talented kabisa. Bari kuvuga ati ni mchezaji mwenye talanta kubwa sana kabisa, ni umukinnyi ukomeye. Niyigena Clement nawe rero akaba ari inkingi ya mwamba mu bwugarizi bw'ikipe ya APR Football Club, ariko utishimye uburyo byagorana ko yaza kuba yongera amasezerano muri iyi kipe. Abantu rero bakomeje kugenda bibaza batese Niyigena Clement nava muri iyi kipe, kuko hari n'amakuru icyo nita bari zandani ziri kuvuga yuko Niyigena Clement muri uyu mwaka cyangwa umwaka utaha atazaba yongera amasezerano mu ikipe ya APR Football Club. Uyu nawe ni umusore wakomeje kugenda avugisha abantu benshi. Undi mukinnyi rero ugiye kubasoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club bamwita Nshimiyimana Yunus, nawe ni umusore ukomeye cyane, ni umwe mu bakinnyi bakiri bato kandi ukina ku mutima w'ubwugarizi. Yakuriye mu irerero rya APR Football Club, yaje kuzamurwa mu ikipe nkuru muri 2022 muri 2022, hanyuma rero muri 2024 nibwo yaje kuba yongera amasezerano, nawe akaba azarangira muri uyu mwaka w'imikino
abanyarwanda rero benshi bakaba bakomeje kwibaza batese Nshimiyimana Yunus uko agiye kuba asoza amasezerano, Fitina Ombolenga bakaba batagishoboye, biri buze kuba bigenda bite? Ni ibintu abanyarwanda benshi dukomeje kugenda twibaza kabisa. Undi mukinnyi rero ugiye kuba asoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club bamwita Ruboneka Jean Bosco, ni umusore ukomeye cyane, ni umusore umaze iminsi yitwara neza mu ikipe ya APR Football Club, umwe mu bakinnyi beza bakina mu kibuga hagati mu ikipe ya APR Football Club, kandi akaba ari umukinnyi ngenderwaho muri iyi kipe. Ruboneka rero yinjiye mu ikipe ya APR Football Club avuye mu ikipe ya AS Muhanga, yari muri 2020 ndabyibuka nkaho byabaye ejo, nibwo uyu musore kabisa yaje kuba ava mu ikipe ya AS Muhanga aza kuba ajoining ikipe ya APR Football Club, aza no kugenda agirira ibihe byiza mu ikipe ya Nyamukandagira. Uri kwibaza ati rero umukinnyi wa gatanu ugiye kuba usoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club ni umukinnyi w'abanyarwanda, nyuma y'uko twari dufite umusore bita Sugira, abantu benshi akajya bamwita ati ni Sugira w'abanyarwanda, umwataka w'abanyarwanda. Uyu nawe agiye kuba asoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club. Nyuma rero cyangwa rero mbere y'uko tujya kuri uyu mwanya wa gatanu cyangwa kuri uyu musore ugiye kuba asoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club, banza urebe nimba warakoze kuri subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment. Kora kuri subscribe kandi ntiwibagirwe no gufungura ku nzogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Hanyuma rero uri kwibaza ati uyu mukinnyi wa gatanu uri ku mwanya wa gatanu ninde ugiye gusoza amasezerano mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga? Uyu mukinnyi rero ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi ukunzwe, bamwita Mugisha Gilbert aka Barafinda, nawe ni umusore ugiye kubusoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club. Rutayizamu rero usatira anyuze ku mpande, Mugisha Gilbert nawe ari mu bakinnyi bari ku mpera z'amasezerano muri ikipe ya APR Football Club, nyuma y'uko Gilbert Mugisha yageze mu ikipe ya APR Football Club mu mwaka w'ibihumbi 2021 avuye mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo gihe rero yaje kuba asinya imyaka 2. Rero Mugisha Gilbert nawe agiye kuba asoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club. Abantu rero bakomeje kugenda bibaza batese biri buze kuba bigenda bite nyuma y'uko ikipe ya APR Football Club igiye kuba itakaza bano bakinnyi, cyangwa bandi ugasanga bari kwibaza batese ikipe ya APR Football Club iri buze kugenda yongera amasezerano y'aba bakinnyi. Ni abantu cyangwa ni amakuru akomeje kugenda avugwa n'abantu benshi. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bavuga ati ikipe ya APR Football Club ni ikipe ikomeje kugenda yitwara nabi, ati ni ikipe iri kugenda yitwara nabi yaba mu kibuga muri rusange, kuko ni ikipe iri kugenda itsindwa, yego iri no kunyuzamo igatsinda, ariko ni ikipe avuga ko itari kwitwara neza muri iyi minsi. Nge rero twari turi kumwe muri aya makuru, nitwareho dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Thank you so much.